Laserskim skidanjem dioptrije znači možemo rješavati dalekovidnost, kratkovidnost i astigmatizam, odnosno i njihove kombinacije. A sad ako govorimo o vrijednostima dioptrije, onda znači u dalekovidnosti, koja je nešto zahtjevnija i teža, znači to je ona plus dioptrija, tu skidamo negdje, znači potpuno sigurno do plus 4, 5 najviše. Može se ići u nekim pojedinačnim slučajevima i nešto više, možda do 6, 7 dioptrija, međutim to je već individualno, zavisno o kvaliteti rožnice, znači dalekovidnost negdje do plus 4. Kratkovidnost, ona se može puno više skinuti, ona se može potpuno sigurno, mislim ako je dobra rožnica, prosječna rožnica, može se potpuno sigurno skinuti negdje do minus 10-11 dioptrija, pa čak i 12, Međutim, iznad toga tu treba već biti jako oprezan, vidjeti kakva je rožnica, što je u pitanju, jer tu si već obično riječi o nekim drugim poremećajima oka, ne samo refrakciji, tako da se onda tu koriste druge metode. A za astigmatizam, pa i do 5-6, recimo moj rekord je bilo 7 cilindara, 7 dioptrija astigmatizma sam čak uspio uspješno riješiti sa laserom. Tako da, ajmo reći da je ipak kao neka granica do 5 dioptrija astigmatizma.